Ke Saint Paul Parish Jalapan kelapenlong ya ke procession Eucharis haka khat pratrik urempang arajar arposau haka sinong khanar hapreng kejingsyong kun bat kejingsyong blay kipaj runge kilawan khamtam na keleng ki parish ke East Chantia Hills kile shimbanta shirham nado ke pormas hado kejingyaj procession ya kemas bakhoj laterwa da ifada Christian Roy lalu emission progretor kejuai diocese haringkat kejing sendran lang Ifada Aiba Rasan SJ bat kiwei de kiling do soblay. Hagan of high sngi yakjing mani sacrament layalam dai Ifada Lambet Dekar Rector Jong Kanadini Seminary Umulong. Kabakentang kayong kabakhat yang bariapi sya kajing kala kabamut. Ngilios ngau ne kajing pule mental lightly rengkat bat kasam. Kabakot bawering iban yad hakalanti jong utray. Nagajing bule benengkong yos ngyaw yakajing map ay jong ublay. Bat ublay. Ula ay yakadak. Kung kajing kermen nagbanta jangi kabapay siyo. Kajing bule kabaar. Upalo suwong. Bau jisu. Ulayab. Hakaman sim hindray tanam hakado hindray kaman sim pat ulang im bab unang ya yalap hakiman sim kibadon hakabandi but haga gospel ngiyos ngaw balaya tuhangi ya kajing pensyoy ya ujisu.
video be YouTube. Bengi sepekuat kepercayaan berangkat berkemaria tokennya dua lang kublai kemaria lab jingga ai trad kuit hapte kentai lab kuit salt wajah pau jisu kemaria kuit mijong blai dua lang ta sinopam mentap bot siap ji amen sebab in trong thanh berangkat berjisul tehak ni kapor ni khot ye kwaya ban rai ban yalami ye ting rai ban khot yo man sim khoi ban ron kat bengi kna mungkin la ban sing tro ye kten be im jong blai ban sa haria ngi lang bai dan ki priang khot ye kwaya ban yalami